Ia, ua lolo fo ia soft tātou toe wheloa i lenei i lunga o tātou po kalamasani a ia te atununga ia o le so o le aso pa ia lea o le tua whengai ma lenei atunu. A ia te atununga ia ioe mana ia fo i whaima pi tau ioe tau to ai lau sila ma lau tanga i ina o whaifusi umi ia tātou te toi whirau te whataro what sa mo ia te oele atunu pele i le nei vaenga o le aso sa ina ua te ale tūla e ono le tui titia awhale tūla e ono i le fiafi ia ona ia ilo le manatu e whataro whatua i le tātou tautua masani i ui ona le o winga manga masani ia o le tātou tautua ma taimi maaso e masani ei ona whaua wina ia ilo toi nā malaina ma fuanga e pi ia ua nisi mea o ngā ia no nisi fo i me sili o nā o ngā ma fuai o na whaima vā le tātou tautua ma le au nanga ia ele masani fo i o na tautua i aso sa ona o le alawasa whangangana sa ia mō tūlanga e malolo ai petai ia usa valia le tolu ia e whaaso talu ona le utoe ia se tātou por kalame ia le afuanga lea e manatu lava nane i mamao tele ia ona whaitawina leo sa matu tautua ma se au nanga. Ia le tatununga ia sa eu fale ia i tātou nei le malo tele maona territory na outou talaia pui ma u fale atu i malu o le atua o lo outou ngā lulue ma tāpua ia e tōfua tātou e mataritununga ma tāpua inga ia o loutou whaimalanga atu e u fale i wharsā ma outou whaafonga i le upu fola le atua sa whea ngai ma outou ia auna wha le atua i lea tāpua inga ma lea tāpua inga i le mau pulela ese ia sa outou whanongoi nai ia a o luluina le upu le atua e lana au whaingalunga tofi. Ia e whataro whatuai ia le tātou tautua ma le au nanga whaiwhaipea lau si whonga le tai a fōu ia e mātou te toi whataro whatuai ia te oi i le nevaenga o le fiafi. Le malolonga e i le asosa i lalone e mapua mea tinga e mafatia i tatou e mapua i mea tinga ua mafatia i tatou e mapua i mea tinga ua mafatia i pei o le vai e malulu e mapu mawhainua le au malanga le lava e whapena le asosa e au malanga le lava e whapena le asosa le au malanga le lava e whapena le asosa pei o le maunga sa tuai o mo se mana i loa le nupa ia malelele le asosa i lalone le nupa ia malelele le asosa i lalone le nupa ia malelele le asosa i lalone
le aso sa o le aso paia o le aso failongaina na e tu manu malo ai o matou moli atu le agaga faafetai lou alofa taitaina lo matou ola faafetai le ola ma le malosi tulu'i faafetai tamai i lau tausiga o lau leoleoga ma lau puipuiga a o matou sa vavali ai le ola nei fuafuaga a le tagata lavaia o saʻiliga manuia a lea atunuu ma lea atunuu o ona tagata e maise fo'i i matou nei faafetai i lau pule fa'asoa faafetai i lau pule aoao e te pulea ai le lalolagi ma ou tagata na e faia faafetai tamae i lau fe'au na luluina i lenei aso e lau ʻaufaigaluega totofi so o se tapuaʻiga i so o se falesā matou te faafetai ona o avanoa sili ua e aumaia matou te fa'alogo ai i auafioga a o folafola mai e lana ʻaufaigaluega faafetai mo lenei aso faafetai fo'i tamae ia ona maua avanoa e asiasi mai ai na aiuō ma pa'aga le gata o ia mamao ma mea o lo'o nonofo maumau ai ia o matou fa'asoa ma fetūfa'i matou militino i le ola nei o avanoa ua e aumaia faafetai tele e le gata o mea o galuega o lo'o matou faia i luga o le tautuaina o lo matou atu ai ua maua avanoa talanoa ma talie ma fiafia e ese mai le feva'aia'i ma talanoaga i luga o telefoni ia se taimi fo'i o lenei vaiaso o le a tete'a ma fa'atofā ia Ieova oe i lo matou wā faafetai mo nei avanoa faafetai mo lenei aso faafetai mea uma lava o le matou tatalo fa'atupu teleina lou filemu fa'atupu teleina lou alofa i lau tagata na fai ma le lalolagi atua o le tatalo fa'amagalo i matou uma a mea o matou sesē ma fa'aletonu ai fa'amagalo i lo matou feitaga'i i lo matou fetui a'i i lo matou fefaifai a'i ai ao matou fa'afesaga'i foliga ma fa'afesaga'i mata matou ā o tagata fe'alofai e pepelo a matou upu ma matou tala e ata mai foliga e ata atu foliga aua le tusa ma le loto ma le mafo fauita e fa'amatala'i so matou nofo lelei aua lē fa'apena ai lē fa'apena foliga o laufio i lo matou ola tatalo tamae tatou malaufio i lenei aso fa'amanuia se o'o i le fa'ailuga maua sovi'iga i mea uma fai ona matou fa'atino fa'amagalo i matou i le totopaia o e keriso lo matou ali'i ma le fa'aola amene le malolonga e lelei le aso sa'ila lonei e paia manele ia le ia le tatou amata i le amataga e masania'i le tatou totua ia e ma le tatou aunaga o le aso sa le aso ia i matou le aso pa'ia o le atua manatu le ua asogafua lo tatou atunuu o Samoa ia
New Zealand, Australia, o nisi atu umalalangi. Ia si vanganai Amerika, maona territory. Ia manisi fo ia tunu e muri tai fatasi male malo nei ia le faitauina o lana kalena. O aso o itula, o le tala o le tau, o mea uma. Ia pe fo pena fo linga manatura o le ola ma le soifuanga. O lo fa pea on e soifua ia o wolai tatou umana. Ia le aso se fulu ma le fitu ma leiva. Le aso. Ia. O lo nuinga. Le fula o tatou whaanga solo ina umana masino yulai. O tatou wa ai ele tele fafe. O le matua i tele vafe e lava le taimi. Tatou tele o manino ma le io e tatou te momoe, tatou te fia, tatou te whetangisi, tatou te whanoa noa, without knowing the time is still ticking. Tatou te momoe ma tatou malolo. Ai le malolo ai le vai o le wati. Io le malolo ai le vai o le wati. E whapena fo i le atua ma le i loko taritununga le te io o le atua e le malolo e ui o le ua mai le tala tuspa ia le aso fitu o na malolo ai le ia taritununga o le atua e le malolo le atua e tu mau io e lonanga le lei fai pia ia so o le soifua ma le ola ia pio me foi lana e tatu te tau fai langona mai lava e tatu ia le ngang whaftai o tatu matai ina ua o tatu maua panoa whapeni tatu te vivi iai o tatu atua ta laia pui ma fai tutoa o malu ia so sa te tasi o aso to nai te tasi ia i latu le kalesia sofitu tatu o lo tapua i le so sa ia pio lava o le natu o le afoi o le routine masani alea o le le usu le lotu le so sa nisi fo i le o ni lotu le mose avanoa e o ai o whapena se ai ngā Samoa e ala na alu tangata le lotu o le tangata sala put it that way na i lo la i le tau e ala na alu tangata le lotu because you know I know very well I'm a sinner. We are sinners. So that's the reason why we go to church, to maintain that life for le ola tau mawhai mo le ri. Ioi, e sa o fe mealan tatu o fasata tu te vivi, ai a fua o tatu vivi, ina uo tatu i loa le ri. Langa foi ese me o tatou i loa o mea e winga i le li. E ese o tatou i loa o le li. There are two different things. Knowing about God is different from knowing God. Pio le uti tala no fa le sosatu danga le sosale so yamatu. Ia, o le na. O le mā vai aso muli fo i le nei ma le tatou mālo i Amerika nei. Ia le tofine, ia po tina, po tamaita, ia mo whanua tupai. Ma tera, ia o mau fo i la whanua ma te iai le mālo nei. Ia, o nei a whanua ma te whaasoa whaatasi atuai i le mālo tele. Ia o le tue tali watu le whainga malanga moni sila. I le aso whareile nei. Ia, o pina mana ia anmo le meo le whatalofa ma fia ioi. A whaasolo fo ina, te am whatofa. Ia, e tau whapena fo i langona. A o le aso, o le aso sa mātou lolotu. Mātou, wanga iatu le mātou wharisama sia mātou tamai e kāli sia ausange. Ia, ma mātou lolotu ai mai la uale nei aso sa. O awanoa whaafitai, o awanoa whaauro, maua ia le ngang whaftai le nā i le atua. E o awanoa le au maua. Ia, a o le ua anga i mai ia la na
kalainga ia mafanua ia po le fionga fo ia tupai. Ia whaua watu le mātautua a o le tue tali watu i New Zealand whai inga o le nei vai aso. Ia se tau set up le mai ia lana pito. Ia ona tu watu le ia i o le Abanoa. Ia a o lo manuia ia Amerikane. Ia vevela. Tua vevela ia le mea sa matu iai i le weekend ua tia nei. Vevela. Ia le aso tofi, aso whareile, matu tue fo i mai nei le aso. Ia. Ia. Lea la ua. Ia tu. Ia. Te fua mania, ma whanua, ma lo le te iai, ma lo le folau, ma lo le whatuatoa i te oe mai tai ia masi o wali. Ia au whao peo pea i pea i le nei atunu, ma le nei se tete o California, ia i tā whaonga fōi, ma ia se tein fōi o mōmua, ia on tātou toi tete a fōi lea mwhatu wha a mōni a wanoa. Ia, a watuia ni a wanoa. O le nā e te mawhita mai i le tātou whale masani. Ia, leo te tautua nei, tā amaia te awa noa. O le tate o le sasani i Amerika, ia pi le masani tātou tue se sasa. Pia ni awa noa, e te sauno ia e whawhiro i le tātou nu mai whalolo. Ia, mā lor soi fua maua tula e pao e langona mai. Ma nei ia, whawhtai. Ngona le. Ia, mā lor soi fua maua i oe. E sele mana i o le nei tae o e maisi o le asapa i o le tua. Sa whapea o na whatasi atu i saulinga, ia whawhtai ua o whale le tau malu tāpuai, i o whelua i fo i le sunga whawhia ngainga, ia e maisi fo i se pā anga māsani a sio tamā, le fionga ia taula papa, aftiti, ia whawhtai le lofa maleanga leo le tua, whatalo whatuai le ia tātou pā anga māsani, ma tātou sui lango uma o le tāpā anga o le lupe whalele po kalami, ia malo sui fua maumalangi mai a o tau, o ia tātou New Zealand ma Australia wa umar tau sapati anafi, ia lefa to a sapati le so, ele nu tele Amerika, whatalo whatuai i sunga whawhiangainga mā lātou whatua, New Zealand, Australia, Samoa, ia mai sei nei le malo tele meleke, ia matatou pāanga masani tinām te māmā tutua, i tono maota malawa, tono maota ngasi le aio tangata mātutua, ni alo mai o le ama whasoa, wa whaisina ungi o wa male whasoa, ia tulo wa whanganga Samoa, wa whaisina ta whao wale tanu na tau mai nei i le malo tele meleke, ia alo mai o le whapeo na ma whasoa atu na tula epa. Kai, ma whanua e whaisi matauti o le vevele, ia o leo ua e taunu mai fo i le atunu nei, pintau ma whiororo lua verso mo, aina o tātou malanga tu i Las Vegas, o lea sau whanongolongo i le tau ina o tātou lasia lea vahenga o le atu. Tula epa e mata utia le vevela, le manuia le to inga vevela. You know, it's a desert heat. Pe whano whaso atu tātou atunga, ma tātou malolo isi no whanga. O le vevela ai Australia pēha o le taimi o le sama Australia. It's a desert heat. O whala Australia. A vevela tele ia Australia. E olo le 40 degrees. Wha malolo ngā wenga maonga. And this is, I think, wa mo atu le vevela i nei i Las Vegas, i lol malo i tono Australia. E matau tiere tu hinga vela, o si lelo nofo i tono le air conditioner o tamali. Po lo nofo i tono le hotel, a wate sau i fafo a. Io. Ia o te lo fo i le fatu susoli e le vela o tatu ni Samoa pea. Le ai, e le whaapea le vela o Samoa. Ai pau al meo te whaftai e tula epa. Peo no whaso atu.
o te whaftai ese le ango le vevela, ai le ai ni insect po ni snake save, mai atu whafonga le tunu. Yeah. Wa Australia le whapena a over le vevela. You gotta be careful le tele o le snakes e mai unga hibernate na. A o le mele sa tato iai Vegas. Me vela e whio ai le ini me whapea. Malo, whaftai. Ia o te manatu o lea ai tatiri a matalia, lea toi tasilua vai aso. Lea toi na yaso tasilua tu whalima na yaso. Ia lea lava e tele teimi toi. A o ta talanoa, ile nei, ni nai mea fulele ua levo na e fia pai mai e lunga e te fia talanoa ina ma pa ista faso. Yo e tula e pau leva na ta fia whaasoa awa whaingata wa tele te whaawale i nei Amerika. Ia, na ola sunga la sa tele na e whaira tatou po kalame a tatou iei Bakers. Ia, wa lea ma whaile le lasi o le wa inga la tau i le casino i Bakers. Wa lea whaino o te lunga le whainga po kalame. But o te loa umana e asia le vaenga le tūlanga i whaitionga le sa aveanga i le fionga le li pāle mia. Le whaitionga le sa whaianga i le ba atu e lau. Ia na ano to e a whia ar vaenga lea. Ia na e sila fia leina len so ta i sa mo le fionga le li pāle mia. Po le atonu se wha malamlama anga. Lea na tali manino le fionga le li pāle mia. Tato whalongolongo lava iai. La e sila fia le pāle mia. Le va malo New Zealand. He understands le la fionga le li pale mia. Le olona, le mpena la sia ia le va lea. Ai o le tūlanga o lana saunoanga sa whai. Ono tūlanga la va ia wha mautu se no whanga. E tau nuu iai le va ato e lau pēa o na tau nuu atu. Wa tūlanga le e whai a lofa. O levan tato whai pā anga mato e lau. Ai atau nuu le va ato e lau, alo o iaini va ala o loa po iaini va ai longa le wafu. Ia e toi whaafo i le va ato e lau e a foi tu mai tai le moana. Se i umana unload va ani, whatoa mawhai lea i, whaftai le fionga o au i e tolo pulomo, whaftai le fionga le li palimia tu le epa. Fia tau sanga o palimia sai lele, tulanga le sa o iai va ato e lau. Na iai se la veai. Whaafetai o lefta tu la i le fionga al palimia sunga lau le mali toa. Tilo i me whaale lei ele tātou wā, ia ma tātou uso toa oinei o tele to e lau. Ia nā tau te sila fia tu le epa, o to e lau o tele to e lau i Samoa. O le tūlanga lea e atu e a onga, e atu skosipi, o la whaapea i whauna le leile tamau a ingo Samoa. Ia to tele e alom whanau o to e lau, o loa o tawina i le investele le USP. Ia, ai le iai la vase tūlanga, la veai, po se tūlanga ina ia si tia i lunga le development o tamau a inga fo i o to i lau. Ai whaftai le whamaninonga le fionga le li pāle mia. O se vaenga i le wafu i matautu. Le uta manino mai le mele i ele marina. I oina la whaile no whanga sa o ala ato e lau tua ina. Le ai se tu e whiarua inga o le ato e lau. Pea mai ala tau wha mamoli tātou atumu. Watu an whaftai man wha malo le fionga le li pale mia. Malana ka peneta wa e tau wha. Ie whaise ngā ruenga le lei mō tātou uso tua oi atu e lau. Le meta ua le nā. Tauno. No saulo la le vaenga le ua tele ai le whai tio. Tele le whai tio whapea. Ua alu le pale mia i New Zealand, langa malanga i New Zealand, e le o ia se tai no desima whapea. Na, pe a fio le fionga le li pale mia i New Zealand on a personal level, whatever, le ai lava ma se fe au ma se pisinisia stangata to tasi iai. Ai tanga e foi malanga lea, o ia le fionga le li pale mia o le tai o le atunuu. Wa e to fa le fionga le li pale mia. Whape foi le min stau o le e ngafa ma ngā luenga whawaitaimi. O le fono le nā nga iai, fono tai o malo i ngā luenga whawaitaimi.
Ma nei le mauna a mai ana nei. Na sauno manino le fionga le li pale mia. I tama whanau o Samoa o loo ngā lulue ngā ringa whawhaitaimi. Sa ave le tima inga a popo inga le fionga le li pale mia. Ina ia ngā lulue whaalelei no nofo whaalelei wa ai e lesi. Ina ia tue te liu atu ma le manuia i a inga mawhanu. O le lato to mai le la maua i nei e mawhaina o atu whao ngā i Samoa ona o lea wāti na e Samoa mai se tato poloketi o 2 miliona. Ai tanga i whale e tula epa. Has Sailele, tula epa Sailele, when he became a prime minister, na malanga whaapea e alue, ave se tima inga ma se te walalo i alo mwhanau. Mantua fo ila fionga le li pale mia lesa ona o le lei o le vaingo o tama whanau wa Samoa leo atu New Zealand i ngā luenga whawaitaimi whapea Australia. Lea na malanga ila fionga le li pale mia. Wa tele le whaitionga, wa tele e whaitala. Ia la a tele tau tala la mento le fsinia ia sa ile le peno na whaia nei tu ai ngā luenga. Na ona whaia nei ona le manu i ola maso i fua tama whanau o lo o mai ngā luenga whawaitaimi. Maria, matango fie, na iei sita mai na lena utango sia. O lena o lo o pisa o na li lali tae au, na sia i na i Hawke's Bay, the Apple le Alingor Company. Mr. Apple, yeah. Mr. Apple. Lea sa iai ana nei, masalo le tae au, ia manisi fo i o le ka tupulanga. Ai na ta ua le fionga le li pale mia, o le afe fi la lua afe fi fo le na amatai. Na ulu fale le pale mene i le, but the very next year, amatalol po kalame lea. Se tafa manino si mea lea mawhanua mo whafonga lea tu. Nanga lea lava e pepese i la tō mawhapea. O po kalame lea na amatamele sa pipi. Initiate, tu le pamana, ale e manino wane te no fo New Zealand. O po kalame New Zealand, leo pipi atu fo ima Australia ia. I le tau mawhai e atia e no la tuta mau aina, saude. Moni le lele sau noanga. E leo se po kalame ale malo o Samoa. E leo se po kalame na whai ale HRPP. E leo se po kalame na whai e tula epa. O le po kalame al malo New Zealand. Ina ia, tele ia, ni tangata whainga luenga, e tau atina e ino whatoanga. Mai se ala whatoanga la nei, the recognized scheme nei e employers. Ona o le tau mawhainga, o le tatoi no apu, moli, the products, the produce o le mana o mia malo New Zealand. Lena avatu o le tau sanga i a Samoa, o Fiti, o Tonga, o tangata Vanuatu, tangata Pasifika. So e se la na whaupunga whapea o le mena initiated tu la e pale ai. O le talo sanga na avatu i atu moto Pasifika e mana mia tangata whainga ruenga. Ia, le ian ta manino, le lava pe pese i la tō whape tasilea po kalame na initiate ai foi, e tu le pa man heita pipi, ale lan tau tino la whanonga tu le whionga i le pale mia. E uru fale le pale mene, le tau sanga lea. Ai a mata po kalame le in the very next year, o ia la na sau na langa whakase, e a bakurua i misula, tau sanga te. Pele le pela on fa manino, le lau pipi atu ma Australia ia, ma watu e fo isi tangata, ona isea, ele ma fai tangata nu o tō atu nu, na fai tu inga hanga dunga ia por sao lea mo kama. Mantua foi tula epa. Ina ua watu ia alo tama whanau a Samoa le ngaluenga whawaitai mile nei. Ele i manino na fai te tonoro. Ele i wha manino ina le au maingo tamaiti whai ngaluenga nei. Le almena o iai, na tele lo inale complain. E ese le hourly rate ma tatongi sa whaailoa i alo nei au te tono Samoa le i o mai. Ai ina watau nui New Zealand. E uma ele te tongi o tamaititi. Te tipi le te tongi o transport,
tipi tongi le accommodation, kipi tongi o mea ai, kipi le kongi o le, e tele i o mea saka kipi, e uma inga, e le atua se ta ilua se laua tama whanau a. Na tele tūlanga, tele mena tutupu, ia o le taimi whaila lea, e iele mātou whainga paanga ma le tina, o ia lea sa ta ia lea fo le vaenga lea, so ina ia tangata whainga ruenga i New Zealand. Lea fionga sau no mali i Carolina, lea na alu whai whapitoa le su enga lea. La le mena tūlai mai ai. The Human Rights Commission, she was the first Samoan ever. Lea na alu a whapitoa ia sau no mali i lalo e Hawke's Bay, Hastings, Gibson, wa o ngā nuu nei tele whatoanga. Sa whai le su enga ina. Na mawai, tasi se whale, pe tolu ni potu moi, e ta i toa iwa, ta i toa se fulu i le potu tasi. Unhealthy? I le potu tasi. It's a very unhealthy. Ai o le mela nai loai. O le ta i toa fia ia nei tama whanau te tono potu. A le nei kipi tupe te tele. E sala whaila, e a whapea, o le e moe e le tama i lona ia potu toa tasi. A le mena sai loa i suenga. E no whai atu. E toi titi whapea le mafia fia o le tusi. It's the outcome o suenga lea. Le fionga ia sau no mali i Carolina. No hand carina. Nga ki liva atu i te o le hotel. Ai o lesi aso so ai o malanga i Samoa. Le na walu ma ave. Na tu le fionga le li mean star. Ia toi susuru Cedric Schuster at the time. O mean star. I olo i ai lalo lan babainga. This is o inana whai mama iaile li poti i su enga ia na whai e sa no mari. Which is o le li poti whana na recognize for le to tono le Human Rights Commission in New Zealand. Mane, manino si vaenga na ta anga i mai e si vaenga e ngalo i vaenga la male whainga malanga tu parimia i New Zealand. O le me si tala no i vaenga lea. Leo me vesi mai sa mo ma le lafu i vaenga le tuangai ma le observer. Be uninvited. Ia le fionga le parimia le malanga lea. A le pi fōringa mai walu i le maliu o lona ainga po o lona nuu po o lona tangata. A le whapea na tutongi e le pāsese le mālo. And even though ele i mana o mia i le whainga pāluta le whapau mālo. Te sau noe vanga. O le moli mauna e mai le observer. To be quite honest, a whawhonga mai le observer. Yeah. Stop being a bully. Because at the end of the day, tau te le whai unga a le whainga mālo o ai e malanga. O le tai o le mālo, o tai i e whono e a wala i ngā ruenga whawai taimi. And being wa lewa na tu a langa le fionga le lipa le mia, i le te o tele o alo ma whanau, o le o te whafo i atu i pusa maliu te tu lo whafonga anga Samoa. He is more than happy and more than qualified o le fionga le lipa le mia tauna malanga ai. E le aila se whi au iei pe tau whaangoi le fionga le lipa le mia. O ia o le pale mia, o ia o le tai o le tunu. Le ala walu whaafsa nga i le lei maalo mwhana wa Samoa, ma ave le tua lalo ma le fautuanga. O le pale mia alofa le nā. E whaafsa nga i maalo i o le atunu, ave le fautuanga. Aua le oe o na nā, aua le la to te tanga fiela ia whala au whasaina. Ai ave ta maalo fai, na ia, fo i a inga, te lese se le ni whamanianga mo a inga. A le tau mai fo i wala tō maua, a wale atina e ino si o tātou atunu. A le wā mai le tala whamele te tauna alu pania. Who are you observer e te whai e le whai unga? Po le whai ngā malo, po le palemia, o tai o atunu. So, he's more than qualified. Le ai se fe au le observer. Se oe, so e mai tau news. Wato te mai e mai tau whai, to te whai tio ma tau wha leanga. Yeah. Matango fi.
O le ana whaapea, if that was you, o le na sa whae mei whaatali mai, le ani la ngona e o ia, e pen whaapea, o leo e whae mei o lo pale mia, o lo taita. Leo wala tue asi o e tanga le tama ma le tene tau apu. How would you feel? Tula epa, if that was me, o lo o ngā lue ai ngā luenga whape nei, o le fio ato le pale mia, o le fio ato le Minster, e a sia lato, te lele fia le loto, it's been recognized. O le amana ia, le mea silin tā ua malanga whapitoa atu le fionga le li pale mia, o le tai o lo atunu, o te langona i lo fia, o le amana ia o lo whaatau waa. Langona umana i a tātou Samoa, e maise tātou nei e lala i atunu mamau. E le o mai o tātou mātua, e le o mai o tātou ainga. Langona ma whanawhana o le loto, i le whaatasi atu le fionga le li pale mia. And no doubt, le fionga le li pale mia, awe whautuanga tu a lalo ma apopo inga le lei i alo mwhanau o le tunu. Le fionga le li pale mia sa te e le mele nei o fia alo Samoa o inga luenga whawai taimi le ato e fo i mai Samoa e mai tono pusamaliu. Ono lea, o le lei o na whaatulanga ia me ia awe ai la tau ia tunu mau. Le o lei na whaatulanga me tau insurance a wala tupu wene pewhia. Alo ieni mea e mauale manuia mo la tau a inga. E uru whale atu le fionga le li pare mia o le pepese tanta. O whaasolo ele kamera, o le camera. Oka, o lau pai le to tele. But that's the manpower a Samoa i lona atinae. Lea o atu e atinae o tō New Zealand. Ma atinae ia i foi. Ia le malo Australia. I le tū me... Ioe. Lea la epi eise whanofo popole i le fionga li pari mia manan whainga malo. E mo i o le tatu tea mai o tupe vave i mo a inga Samoa. A o le foi o whaile atina e Samoa o lana miliona, o lana 2 miliona. A o lea lai baba i atu o le manpower a toa le Samoa. Lea wai fafo uma. Le aso fina ngalo. E te pi itia le atungalunga le fionga le li pari mia. I le taumwhai e kipo tatu tangata. O le tūlanga tonu le nātu la epa, a tanga i lali le iai, e wha le mawhau a. O le wati nae, ma le lei ele te mau a ingo New Zealand. Time will come, a o ina so longa le lei, I don't think e te mana o mia le malo New Zealand wa o leo. Ai whaafewhea la tātou. Le manpower le nei, le wanga i mai whafo ati na New Zealand. A le tūlanga le wai ai, o le mea tonu ale na lai lo na a el tō wha, whai se awala ina ia develop Samoa at the same time. Tau fiofi ai le mālosi o le nuu, mālosi o i tū mālo, ina ia develop, le tātou atunu, le ene tātou, le tātou miliona le nei, le awasi i tia le 2 miliona, o le awala tonu le nā. O te loinga tula e pa se o te le fole tala matua inga le fionga le li pa le mia ono lea sa lato te le i whaia. Lato te le i whaia ngā luenga la veai. Lato te le i whaia se ngā luenga fō. E peia o le tamā maritina e awe whautuanga i whanau. This is exactly le o whaia le fionga le li pa le mia. Awe whautuanga i tama whanau o le tunu. E le o mai mātua o tama nei. Le o mai ni o lato mātua. E fwoi o au. O se fia fianga ia te au. Ai a fio mai le fionga le li pa le mia mai Samoa. Tātou whaatasi New Zealand. Ia pēr nā fo ia o tau i nei Amerika. A tūlanga na iai. Te langona fo i tama whanau la iai. Le taimi nei ngā nuenga whawai taimi. Oka mita le anganga. Fia. Ua whaatasi a watu le whautuanga. O i fo i langona iai lātou. E mawhan whanau le loto, e ui e le oni o lato mātua. O lewa iai se tangata e lato te watua le whi amonia i lato. Mātua wha le atunu.
E ia le tatonunga mo whanua, ele o maulalo fo tiro mea tai o New Zealand. Le amana ia le tai o Samoa o tangata nu o lana tunu. O lea ua tu lafo i atu i o la lima. E le titi mamao le tupe o lo tutongi ai, pe afua i le atina e ina o New Zealand i le taimi maavano ua whaatanga tuai ma leo tuai o tatu tangata. E atina e lo tō nu o New Zealand. Lea se whai tau mai e malo, a New Zealand mauna tai. I le fio atu le fionga li pāni. O le fionga le li pāni mia, it's most recognizable thing il malo New Zealand. Ona la wala to sila fia le lei, ia ta iala ai mai se foi, la ngona le fionga le li pāni mia, I tama whanau le tunu. O le fionga le li pāni mia, he is the people's person. E whata ua ia tangata nu o Samoa, which is whapena foi la ai mai se lava ia le fionga ia wawasa mana ia. Ia whapea foi le fionga le li pāni mia, ia sinawi ulum totua. Ping o le wala tau tofo wa ia la tau suafo le atunu. Le la wala tau iloa o le tūlanga lea o le tamao le atunu le fionga le li pāni mia. And it's most recognizable way e respect mai tangata Samoa I lona fio atu. Mai sela, no doubt tu la epa, o ani fautuanga na ave le fionga le li pāni mia, I tama whanau nei e Samoa, ngā luenga whawaitai. It's all been translated. La fo wa mala I lato I le mau o lo tamu whai I le tātou pāni mia. Malo, paftai. O lea o mafutai Malminster, le fionga I ana po Whatarain. Whatarain. Yes. O ia manino pe Samoa. O le fionga le li pāni. Not only he's the leader, he's the prime minister of Samoa, but he also the minister of what? Police. Foreign Affairs. Foreign Affairs. So e anga maa le fionga le li pāni mia. I tuinga me umai tate tala noa ina ia ave ese mafo fautangata. Le tau wha leanga o lo wha pia mai. And invite ele tauna yei le fionga le li pāni mia. Le maliu le nasa yei le fionga le li pāni mia. Tala fia ngai le malangatu o se te tau sila fia. Tula epa, ia whamanino sa molo whafonga mai. Ele tau whasese le whape uninvited. O le malang, o le fono le nei, o le fono na tu o e whaile a matanga o tau sanga. Ai le I mawhai o na whatau muina, o na sa fia ngai ngase no this. So don't take it the wrong way. Ele sa o le whaupunga uninvited. Ele tau invitinga le fionga le li pāni mia. O ngā luenga whawai teimi nei, o mea uma nei e whaofia tu te tonu o le whainga malo al pāni mia. Foreign Affairs. Langa o mea nei I le vāo whainga malo e lua. E hui la o le RSE o lo I lano le Minster ia Whatarain. But again, let's be realistically, o le fionga le li pāni mia, he's the Minister of Foreign Affairs. O ina tau lai uma iai mea e ofia tu te tono o Samoa. Se so ia tau te tau whaasese, tau whaaleanga. You know, tau te whiu, tau te whi o nosi e whapena. Ia, na o tau sao atu. Lei se whi awal observer po ai lava, lo whaia mai ala tau New Samoa. A fionga le li pāni mia o le Minster le o le Foreign Affairs. O I e whaofi o matu iai ia ngā luenga ma mea a wale whainga malo o Samoa. District Development Project created by the HRPP somebody. O whanongo ye. O te ilo whanongo atu. Whai mei o le mele na initiate le HRPP le porkalami miliona lea o lo pena nei. Limoni. Lea ua tau alanga I lungo la porkalami masitasi fo I li whaasalau. Le ngatala na ia ta ua le vaenga lea whapea o District Development Project o mea na a mata mea ele HRPP. Le whala ina ia ta ua o mea ia. O lea na ngalua ina le malo Solomon, ma le malo Papua New Guinea. Le whainga o tuenga porkalame lea a lea te whaia. E pepelo lan o ta whiwa sa ili. Ele
o sa mola tunu mo o le ua tapena o le mata upu na initiate mai ele fatuatua ele atua sa mutasi a le o sa nei limoni lunga o la pokalami mfape on pokalami na amata mea le chapipi se veisa utala levanga Mo tula epa. Wa o vale tau faasese pepelo le mafaufau o limoni. Le lau faso atu. Le pae inga lea numero sufitu. Na vea ai le fionga ya mulpola na rosa. Ma minsta o tinam te maitai. Na malanga mai eila le fionga ya mulpola e oi malanga i New York. Ona o le fono la lea sa fai le tupale o te maitai. Na sau no manino mulpola ina wa fo'i mai mato fai ainga. E le tā ua i o le pokalame lea o le miliona. O le tā ua. Ona o le fono lea tina o la langi sa fai New York. Sa fatasi e toela na fionga malana CEO. Le na teipo lai e mulpola le poloketi lea Samoa. Ina ua uma o na teipo. Na sau no manino le fionga mulpola. Uma na teipo e sa tatauna iei malolonga. Ele iai se malolonga a ia ma nisi o lana au whaingaluenga sa lato malanga. Ona na uma lona fofola le tūlanga le o tato miliona. A mai lo le request mai atu nuu o le Pasifika. E iai Vanuatu, e iai Fiti, e iai Papua New Guinea. They wanted to know how te whaafewhia na manuva Samoa because it sounds like a good project for atunu umor Pasifika. Le lan whaasoma nino langa le fionga ia mupola na rosa. O le wau whaalonglongo atu I le pepelo le mawhauwhau le wawhai o mena initiate. So o le fesili, le ala tau sanga na tau initiating ai. And how come you haven't even come forward with an idea or affair to put into action ai? Le la tau mai tau te fia ai mea na whaila vai le vaenga le fast. Le la o tau mai ono lea o tau tau mawhai whaase se manatu ma mawhauwhau o tangata le tunu. Whapea ai, o mea umai, ua whai so le limongi le upu lea, whai fo le whalfono. Whalfono le na whai le HRPP, le ai. Whalfono na I le taimi a fofonga whetalai le fionga a lau le maletoa. Le ana ave le tau sanga whau e whalfono la iei nei. A le whala wo nei le poloketi, o le o whapea mai, o mea nga initiate, a whaila na tau initiatinga. O whela sa ave ia le tau initiative. O whesa tu iai, sili tau talinga. A le wo atu lo le fast, whaile la tau, o le pepe lea le fast, na fofoa mai, ono lea, sa fesilingia. E o wani ngā luenga, e mawhai ena la bea I matina e Samoa. O le tali, whaasa fua le manuia I tangata o Samoa. HRPP never instigate such thing, never initiate such thing. Se so ia to te tau whaasese ma tau whaleanga. Nau manino, pio ta ua leo sia ta ua po kalame o tam fai manino le atunu. Fa malama ia le tau whaasese. Ia olo fa pia la von fa soisa I le atunu. Tama I le whamasinonga le whai nei le ua mai leo whaatali I se a foi. I se whai unga. Te manatu e le no le ua uma le whamasinonga le uta tia mo se whai unga. Ai ona o le tulanga le ua peua o tala noina fo I limoni lunga o penga ta whai langi ma I nion tala e sui e le whaalonga tangata. Se mai sau noanga e fua le whamasinonga le. Tula e por tulanga lea. Le mea le whai e le sui le ia limoni. Ua pei o ia male. Pei o ia na te suia whai unga o ia le foi lawa sau e fa o loa tau a mai le tau whaasese le malo le tu. Sa le tau na la tal noina mta upu lea. Ta atia lawa I lima o le ofiso whamasinonga. Se a mai le whai unga. Na sau foi la ie. E whaila na wha lave ma whaila na wha soe sa. A le mea le sau e tala noa
ele a mai el fai unga tu sala le wasau fai loa ina ia tau mawhai e la via i whape wha mamalo na ingoa, wha mamai la tau a meo la tau e moni masao a la tau mawhainga. Le la la tau silingi ai, le fsusui a ino le whainga wha mai. O le fasili tu la e pa ai se a ua leina sui e le whainga malo le wha mai, whainga teitai fono. Ia il mafuanga. Le e sue atu. To a tolus fulu mon tupu ia o sfufitu ne te o se au. Ia i tu malo, o mai le taimi nei, e le o mwhaina turn in mai le wha o ngāse se ino tupe. Lea la sa whai e loa. Lea la whai e loa la le fina ngalo le kapeneta, le parimia mar kapeneta. Ini awala e streamline ai ma pui pui. Ona lea, o le a 2 miliona, e leo stama i tupe. E leo stama i tupe te le. Ai ia pui pui ia awane i toi o iai, le tūlanga le o le whao ngāse se ino tupe. Le mafua ai le swinga le sa iei nei, ona ka tele la tolo, ia fianga la toi tu malo. Le o ma le teimi le nei, le la na whalonglonga fo whapea, o le tūlanga iei tu wavanoa iai a le amailoa, o le āmolia iala tūla fono. Tūlanga nana linga sui ia mea nei, a le whao mai a mele tau whasise, whapea iei, ua bias, ua whaapolo kiki, ua influence, ia o lunga lava, o leo mai a mai a wala ele lea, e whaalea ngai nai tau mawhainga lo whai e tatou whainga malo. Iei se sui o le HRPP ta mo el whainga palo, tare na umatuni le titi a saftalua, petai. Na la ngona le leile u leo o le fionga, le fui whai pule, mai whalata tonu. O lo lato sui le anta mo tu tasi, le li le anta o i le ngor te mali lea. Le leua. Le ia na le ai io se te fa penalo na suafa ana ia tau tino o lo lato sui lea o ana fea na tatu fa na fa lo mai ai ina ua tuia na nofo elo na fale mata o feo i solo le HRPP tonu lato tu malo lata ina faile palota ai le so lato sui le la usau nei ia le lile ma au mai o lo lato sui lea tau tino o whanongo nan pokalame la ua mapalau di na e la pokalame o le sui lea lato fatu se fai se utare le mai Tu lai pelo se mea faule mea lea e lea se mea faule mea lea ina ua le palota le lua tasi lea fo isa fai le tūlanga lea e na amai e mau tau te whiu a ili walu a pō. Tu la epa martau vaenga. Ona o le tam whaila vai su e se tangata ina ia tamu mo e whaatasi malengo amatua ia ali. Nea fwoi la le maua mai le mena tupu ne ia sa whatalua. E whiu a i pen te moni vaveao o le saidina. Moni lau sau noanga. Wa ave wha sui teito tasi ia sui e no. But behind the scenery, o le lato sui na o e whatu. Okay. Ona lea, a mai whapea, se ua musu tula e pato e tu se sui tu wa ile ngoa le HRPP, ona ua mata muli ma seasi i le whaia ina. So ia le foto to e whaia ina. Le foto e toto mutu whainga palota nei. Tau te whiu to te tamwhai. Langa to te leo whaia ni me le leimo Samoa. Ua e o mai e whasitala lea mo whanua. Tau te whiu e tau mwhailanga tau te leo whaia se mea le le wawa ai atoa ia i o le atunu. E le leilanga o le lamai whai mai o le HRPP na whaia lea mea. A ua manino nei le atunu. O lo latu o mai e pio ia whare maualunga. Whai lea mea o lea. O le tau le leia o latou ia umi ai. A se upu o lo latou pio dinga o tangata ma a inga ta itasi latou te li whaia. Le afuanga la lea. Latou te le mawhaia tu la epa. Ioi. Le la ua li liu la lea tunu. Mawa ai. E le ai ma se winga ma se ngā e pio dai ma upgrade the landscaping o Samoa. Ma ona atu ngā whale man. Ai a mativa ma le anga tu a whale ma whale a inga te tō tasi.
E au mā mea ia. E au mā whare te tele, au mā mla waalele, au mā. Whina. E te tila tula e pa wati ngā talinga le mitai o mea na whai le cha pipira. Whale nei. Whale nei. E lo ni whale na whai le cha pipi. O longs o le to tongi el au whai la fonga, ma to tongi el atungu. Le lei pe ana whape mai o whale na whai le cha pipi. E lo i ni lo na whai ai. Taimile nei, le na to tongi el atungu u mea nei. Ai paulo le awala le o whai nei e whai ngā malole nei. Whaasafua le manuia i a Samoa atoa. O whale nei, ele i se manuia no o i ai ngai tua, mai tu malo. Nā tutu whaateunga pe o te ufunga la au tono taulanga. Ai le se me le se manuia o i tua i ai ngai manu i tua. Ia te sila fia foi mo whanu o whale nei. E tele atu teimi tu ufua, nai lo teimi whaonga. Nā le walu ai tu lai whengalua, ngai tangata whengalua. O le whale atu ufua po atoa. E le ngata le nātula epa. Ia. Whau e tangata seina le whale whamasino. O le amena o iai. Le atos tōrus futau sanga, luas futau sanga. Ai tu tulu mata ngā. Whau le whale mai ma tō tua. Le amena o iai. Mū isi vaenga o whale o nei leile waiaina. Tutulu isi vaenga o whale e leile atoina. Ai o ai tangata whaingaruenga. Tangata whaingaruenga mai saina. Ro to tele alo ma tama whanau ala tunu. Sa ta tauna whaingaruenga i whale nei. Ia nā paule ala mai. Ia le maota la le to filau. Le ana le whai. Tia tutulu. Ai whai mai. E le mwhaina no foi tangata tonu whaingaruenga ai. Me bela whasau ato le ni e a kone le ola no des. Le ala me mi tai mai e nei whale. Nāna mai wha teu wai wha fōringa. Ai le o iese manui e wha sa fua i latu nuu. O lona e se ngalale nā. O le mi tai o nei whale. Ia sa o le sa unoanga le fionga tui atua. Ea, ati na nei whale ni mea mai e ai. Ar tūlanga na iai. Mana ia, ele ngatala ele nā mo whanua, ai pi o le lena matala noa ma le fionga le minsta. O le suifua manoloi. Mai tau tino ai. Ua umana tutongi se 2 milion. Uma tutongi po vai asoalen. Vai asoalen matala noa tusan matala noa nei a pe ma o 2 days before. Na uma tutongi. Ale alabala na vevesierto o lua lea. Pe e whaau ngā e tangata ia le mese whanmai ma suifua manoloina. E tau su e ia lato point i le atunu. Le aso fina ngalo leo ta ua minsta ua uma tutongi se 2 miliona lea. Tula epa. Wo mai e whao ngā le ofisa soifua manoloina. Wa fo i lau te loa. It's a dodgy tradesman sa whao ngā ina le whaunga o whale nei. Wo o mai fo re tūlanga o lau te sila fia le telo sioki o whala au. Le sa tātou lo uma telo tau sanga. Iai tangata whaingaruenga na ielo lato a fianga le whaataunga o whala au nei ona le whainga o le tūlanga leo whala o whasaina. Peila le whaawhainga o fia na lato whaanga ina lo fisa soifo maloloina. Because that was the very lowest grade o mea sa tutupu na whainga mara. O taimi oi, o le taimi leo lato. Ai talo whaila le whainga malo nei. O le ua ofi atu lato, whiwhi o lato tu moa i le te leo le wha le tonu le iai. A ni wha le tonu na whai ai, wha le tonu na tutupu i le taimi o le leadership a le HRPP. O lona winga i lau sau waba ai mawhanua o excuses uma mea nei e tala noa mai tangata ni. Mo meo excuses e whai ele tau whaleanga. That's all they're doing. You know, they use it ina ia whaingo fie ina point le lato lima. Ile whainga malo. Aisea, lunga o le loto ele le na te tele. Langa wale ai am sesi me mwhaina lato tango fia. Le ai ma sesi me mwhai ona a apa iai. Ona li liu lola ia. Whao ngā, whatever. Ia, la tele tala soi fo maloloina. No nei faule le fale mai tuai whangaloa la mena iai. Lo mo mwhai o falo manu. Ta atia. Na whai alu el fia suoro tupe.
Dua ta ua fan ma ile ma tu fangalo. Ala la wa ai ina malai va le tua I alipata. Male a foi. Male wafu na I alipata. Ai atala noa mai la tangata ni le fa mau tupe. Ale fionga li pa mia malana. Ai le sila la I mene. O ai tonu tangata I alu fa le au nga ina tupe ala tu. Tu so la to wa ia le sa fa ia le sa ninga nei. O le fa o ngā fa soli tu la fonoino tupe la tu. Fau le fa le mai le whangaloa whio e tatia. Ne wa fai ma fale o manu I whangaloa. Fau le malai wa lele tia vea. O la mene na sua fia 10 miliona na aluai. Le tatia. E na la to lo le leina mai le li poti. E le tala fia ngai le malai wa lele nei. O ngai whaasanga tongu le ala matangi. E le mawhai le sefe. Oma o fau le wafu I malaila. Lali. A uma nena tu I le ava. Ai uma to e batu fo I le mwhaina sauni waa. Na le tele I o tupela tunu. Ona lea o le fai whaafolinga. Ti tilo whaila I awala. Lea tele le vevesi whai mai o campaign o le whatosina. Ai no whai te meo pāloka lua olo tasi. O le ala ata le pāloka le ai whaata ato awala matasu ato awala. Well, isn't that a campaign? Isn't that a whatosina? Yeah. O tupe an malo. Tupe an malo. Whaalu wale tupe an malo. Ai leo ni tupe la le malo le na tufa ia sa fatalua. O le tupe le ia whamanino la whafonga anga Samoa. O le tupe le tufa ia sa fatalua. E le o se tupe ale malo Samoa. Ia manino le lei. O le tupe lea. O le tupe ale malo New Zealand. E tu watu o se vaenga o se taui. O se taui ona o le vaala le Manawai Bay. Le ma ngoto I Safata. O le taui. E le o se tupe ale malo Samoa. A le wo foi solo muerto ino tula e pa fai mai. Ia. Le fo fai ngā whatosina no des. Le ai. Tele le process sa tau mawhai e whao ngā. Ona ina ia le tūlanga na mai e malo New Zealand. Ia maoti, ma mauti noa. Alu le tupe I bank accounts. Lea la sa ma ua iei nisi e le. They've never had bank accounts in their life. La sa whaila le si awala. Whai whiu tanga inga e le whapea. A watula lengi bank account. Pule lon malo sa mua le awala whasafuai. No, they have to go back le malo New Zealand. What will be the next option? What will the best way in a lela manino? Lela mfai lona saini le siaki. Ale fa mai e fai mai. Le ai ele se tuper malo samo. O le tuper malo New Zealand. O le taui a wale va le mangoto ngā taifale o sa fata. Pe tufa te mo le palota. Pe le palota. O la ala tu ngā whaupunga tufa. O le tufa tupe le nu uia. I le te pule le committee ni tufa po la te. But it was a long process. What do you think? E le fai ngofie le process. Le fai ngofie ona lena manino na watu fautuanga al malo New Zealand. Ina ia alusa o le tupe I le tangata. Mantua foi. Lena lia I le tufanga la le back to school. Le fai na lia ai. Wa ye tangata tufai nei sui le ngoa tufai le si tu malo. Teila o ina lena titi loi. Awane te tupu. Awane te tupu. Ia mata I tu. Ia mausali. Ia awala ina ia malu pui ele tupele nei. Alu sao I tangata te tauna alu ele tupi. Awane I tala whaalua se ainga. Ele whai ngofie. O lea pe ua ta ua e whapea o le komiti. O le ngā komiti sa whia ngai male tau whai o le process lea. Len tau tino o CEO o sieri o fui ia masita mai tai o le ala I salanoa CEO o lea ua whamawai. Lea ua whamawai ina ua maea o na paile process matuwha lore tupea. Na ua whamawai mai male ai le nor ta mai tai. Si whamamole sisi o lau titua le ala I salanoa sorry.
ngalo lo mafofau le ngo le ua usain mai le ina ua mai almele ia pe tu fasili lo tama fofau aisia le le wingo fa ma vai ma tu la fa pe po le tu la e pe le lenta ta do vanga le o mai da ku la lo mo fa e ai o tu pe sa fata e po le halte mi e tu fai ile statosina to aveo la tu pe ai ana faila to ia le na Francis Francis Brown fatai ia to metai na mo fanua ia na CEO committee le o visain patole ole metati tam fai fa pula ile atu afa pe tu pe una la fo mai lo ingo na sau le fa mai ia tu lepa lo tu pe le na la fo mai New Zealand io atem tonu ne palota se fa to sina na me Afa se tupele la fosa o tu lo so fatula epa. How come it becomes a fatosina? Bafa o tupele la fo mai tangata ilo mo. Etele ialu te aisi etele ialu. No, elo se fatosina na mea. O le fatosina o tangata o le pola komiti le la to tawa. To te o tawa nau ia tangata mai palota. Ai ave ele tupe ina ia influence ai. Sau felana e kisi e te oi. Ai fa fe pe o le wai o le mori e ka i me le mori lo falu o le mana fai atu ia o nge kisi o tum tanga le wai fia fa ol ai o kai mu kat pa ro ka ko mai ka i me le wai fa ko singa lan men O ina lai lo ai fa to sina lea ona le keple nei fa maunia wa levan tau sanga ai le fai no mai ale na tal fai nga pa lo tau mai. That can be seen o le fatosina. Mana ia mai o taua le o ta talanoanga o le tanole o le taua le o ta pukalame o fa manino langa le fo le lungo pukal nisi pukalame au to mai na New Zealand ia mal sui le i le taua o le latu wa ai ia si ma oso wa fa no te baba i le pukalame ali moni ma le liu iti Na ni ba e nga lela o te fia watua sanoi ua sa i mai ia le fōringa leo iti ma fai mai talanga i le whainga malanga a le fionga le fionga ia se wamuli min stau ta longa a o lea e manino o lo o manino tu la fono e fio le fionga le min star lana sui min star malanga CEO twice a year iai fono te tele whapea. Ai o whamanuianga ia fionga a le fionga le lipa le mia fonga whetalai ma minsta. E iai privileges o le fionga le minsta ma lona whaletua. Ia tulou le fionga le minsta le fionga se wa muli fasi. Ua maliu le whaletua o se wa muli. So therefore, ole under the requirements, ole entitled lona alo e escortinga la nación a la liminsta. Ole ala le me wata upepesi e fuma tele e fuatau tala. Ai sea, me atonu na e tau ole tau whaleanga. Me atonu na e tau ole tau mui. La tau whaleanga fua, o la e ala te tau tono o whainga whabai. Ala me te pesi elu o e me upo o iti. E te pesi e fua, alu sa mo e whai e sau tau tua pe awhapete, e te fia pesi e le tūranga le nā. Lai manino, e leo whape ua solia e le fionga le minsta, ia inga whainga whamai. O loo manino lava spouse, ua maliu le whale tua. So therefore, e mawhaina malanga le alu. Instead, le tau i tonu ai le tapa i o le mele mo whanua. Leanga no whanua ai le taranoina. Masa oi le o tu inga taranoanga le infa bai e taranoanga i ato uru le. Ele kere i moa na lafo metata matamatai. Ma leo tatuwa ai e lungo penga ta whailangi. Nenga te le tapu e mai ata o le ngata o le minsta malang misalang lang. Ia masionalo. Le tamititi. Ia, ma CEO.
matau mawhai au mai I le atunu, se mean malo le ufai. A lela utawa manilo, langa na maua foi se te mo tapu kalame tala noa sao I le tapu da. Lela sosoni tele. Entitled le alo, ta mai tai po le alo li o se minsta pe a fai wo o le vala au. O le sao le, Ioi. le tau la mele nu meli pine I mele. La mele le na mai tangata fai mau fasi se ina le mau. Tula epa tuloa la sa patio le li ma lau fafonga anga sa mua se tu le isul me tantu iai au le losi foi me le tatau na losi iai o lo manino ale me lo ale tau matanga wa tau toe na tau fai tiu ale o tau toe mai nei lau mai le la foi le li poti ale CEO le Foreign Affairs la manino so la o toe tali la o tau faleanga le fai la me tu te tau whalanga. Mo tau loto leanga o tau le malanga I Scotland. A la tau fo leo e tapu e mai ata le fionga le Minster o lana sui Minster ma le CEO malonalo. Ia tu lau lava o le pawale mea le umai e le patua kiki ma le vai sa vali o tau valele. Mana ia. Ta sila ia me tau tapu kalame le so. Leo wha manino ai langa se whaalongo tangata. O risi tangata. E whaalongo tuam whaingo fian ta tonu. Ma vanga toile ma fau. A le mwhailan tatu wha manino wha malam. Ma nei si mesia. O le wha malam ina. O a ua maliu le to lua. Le whatua. Ia e anga waa o walo. Samoa. Au tu va ai lumanai e tu malanga se minsta ma ave sonalo. Ioi. Na le mele wha mamafa mai e palau. Ilo. O mai. Wala na ave le alo o le fionga le minsta. Ma au mai e isi mautala whapea. O tō se company va alele la langi. I le whatang wheni tala o se whapea ni. Tō se company va alele la langi nei. E whaasai le mawhai o na ave na isi tangata mai. Se tula epa. O le si tau whaase se mua lea o iti. O ia la e sau e te losi I le mata upo le fionga le Minster malonalo. Ai lo mawhaina e alu e tau tala sao le mea I le a whaina lo uso Eric I le tūlanga le hit and run. Don't put your nose in where le tamtu iai. E le lela tau o mai whai mai e mai. A mai ko evidence la I ese ngase a le fionga le Minster. Ai longa tu te loro tau tau whaaleanga le na o tau whaia. Le ai o le entitle le alo le fionga le Minster e malanga e escort lon tama. Ma le si melo te fia whamam. I'm so surprised that you guys haven't touched ona o tūlanga your protocols al whaingamalo. They fly business class. Wa tau loto le anga ona tau te le mwhaina tau whelelei business class. Po le mea ua amai e tula epa tūlanga na because he misses out all the perks. O le atu le my business class alauni and all that. Stop being a bully. E wa pio mena le wa peseto ina terminei o a fe fa umai le whainga malanga whapea le lipania. Wa uma foi fai mai te tau na alu le lipania I fontanga ta I fontanga uma I oe. Ioi. A le foi la o toi malanga atu le palemia a le ofesili mai wen. O a fe umai le mele fai le palemia o lewa e malanga. Le aso. Le fionga palemia. Po o feni malanga e maua ese manuia o Samoa. That's what he has to do. La mesa fai e tula e pailona ia taimi langa leadership. Toi titi malanga masina umana ia. Ale was our points le finga le fionga le li palmia. Come on. Be a real man. Yeah. Le se esi tu la fono o le fono fa vai. E one e a fea ai mesia New Zealand Australia tu mo ta tangata. E anga I se fono fa malo e sani e a fea se maliu se ainga. Maliu se tangata por se va pena. O isto la fono fa pena ta tu. Le se tu la fono la langi ato le nei tu la e pa fa pena. Your family is your priority. Family comes first. Wa fia foi ni malanga sa wai tu la e pa ia fa mai a sa walu le whaingo
Now, so stop being a bully. Stop. O melo e malosi tō tau whaleanga trying to cover up o tō mea pe pelo sa whai. A mayor ka malo nga laku e si mai ala ka malo ala ku ngat whengur siksengi ia. Ioi, lengi mai. So alu o le Jet Over Hotel in Nasa whaile se ngā limo siksengi. We saw him that morning. Ai matatiti lo atu le arikole a mai. Na tau sanga e whainga malo fia me e a mai na inu silo mai. A whela ini mai. Sa iei o mamfontoe mai la tau iei o le mesa whai iei le saini ngau meo siksengi. Sa le whaila na interview o tu anu le fia i tu la o a le whainga o le tala. A tu le iatu ku malo le wheelchair? O whela i ini mai. Sa tatau na mai loa le tatau na whelwa i sisi mea. A watu sa o le whale mai. Tapuni whaitoa loka ina. Mana ia. Ia. O le e sisi vanga o le interview le ana e tau puepu e ana. Le i mosu te matamatai le interview. Ele le ta whaasa o le whaala. Le peru tūlanga na ia uia. Mo tala noa nei mata upu ia o le whainga malanga le fionga le li Minsta. Ma whapea mai iti o tūlanga le iai le se wa alele lalo le lae a bea pea whai e mai. Le se me lo mai le fionga le li Palemia o le fionga le li Minsta. O le entitlement a le fionga le li Minsta e avelo na alo. Ie mana tua foi, fono whapea nei e ta pena la ei. O le alo alo e le alo o le fionga le li Minsta. E ti ngai futau loto. Wow, what don't look to Leanga Walu Lene Adwal to walk to Scotland. Come on, people. Tau na. Pero le ua excuse lungo le aver fai mai lola ia le. Ale mai o le anu. E sa tanta mai o fengi me fa pela lola e sa ska ka mai le se vale. Anyway, o le o ta fa mani. Tai mai e ti fa pia. La o yele sa air hostess. Yeah, first time what to this I'm air hostess. No tu pai. Yeah, ole ta mai o vanga e tonu fa ma faili moni ile la tu tangi le na ame. Memo mo. O le fai longa tangata. Lona lua. O le sori fa vai. Ma lon tonu. O le fai me fa pito paies. Le o fa to matuni. Yo le telenta se a mai le fai unga le ua loma nei le ua loma nei a mai o le fai unga ai le ta se ta pai ina ia awane I fai to inga me fa ala sa ulo a fai tu i mai po la lavali ngor ke se sau fa pe mai fa masino to e sui e o e ese suinga o fono fa vai nei le tu pe a to tu le mene cha pipi o te tai fono tu mo mua tu le epa o tele fia tala no tele nta upui o na peo na whai atu o le wai lumo o le whamasinonga se mai le unga whamasinonga but pau le vaenga o te fia tā ua o le tūlanga lea e mafuanga na laina whaifesu ia inga ia tato whainga malo nei ona o le tūlanga o fono whaamae po o I tu malo sa whaao ngā se sele fa so ino tupe ona lo yeni tu malo o malteimi le nei ele io o mai tala o lato tupe pena fa fefena fa o nga ia tupe mulmuli a ia o tulanga na ia e te le la vase ta fa so e fa yen ta upulea pe a maua mai le unga o le fa msinonga sama tano le ta guai o te matamata ia ta ua le ota ua requested eli o Moet e saure li pale mia e fato ese I leo I e to ru ma fato ese atu ia te ia la so fina mua who are you e fato ese la fionga le li pale mia ia te oi wa ye sa tau tu na fai mo sa mua lona lua o lo o manino lava ile lau text message na ave ia lato I lungo al Facebook why longa wina na tā lau fe au lea tustusia I lau fia whaalia lia wa e la foina tupe mo a lela wa toi backfire e te oi. That's o le reality le nā tula epa.
O le ale me la fatu e se le fionga le li pale mia te oi. Oi. Ai o la me la fatu e se leo nei. Ia o I lai lo ai. Lo ai la le vai fo I o nei sunga a di leo. O a wale fa o so tua o te ore tangata ele o nofo I Samoa, ma fai sana tau tua I Samoa. Wa at the end of the day, a lia ele mata upu nei ai mo li ai o lua sori ngā tulafono. Ele saula ia le li I po o lea, le ufua moa lea. Ele sau e watu le tupe tau siei o lua a inga. O le mena I e langona il whanua noa, o le wha oso atua, le manino I lunga al Facebook, manino I lunga o lana tustusinga, whaelo atu le tupe le wa avatu. Ale wo e whale tangi. O e ia o ani mele ia mele I unga al whamasinonga, ale wa mana e whai atu whatu e stenga le fionga le li parimia. Get real. Mana ia. So lela o manino ia Samoa whaafonga. Ele se mea creating ele finga le li parimia. Tu sa leo nga mention ele finga le li parimia. Tu singa I la tu lunga o pengat whailangi. O sa le? O mea tonu anatu la epa. Mea tonu alanga le ina tia na a mai manino. O le whatu a le taimi netu la epa o tatanoina. O le wa iei ana fake pages. But at the time of I me personally, o le fia whaali lia I tangata me o ia lena te la fua tupe leo and all that. I lela wa backfire ia. Taimi le nei, wa tele ana fake pages ia wa fine. A whaila ua lafo e tangata ni tupe I leo. O la le si whainga mwhain tatu tilo I lafo tupe ia. E support ai leo ina ia whaia lea. O tūlanga na iai, o le fasili. Tupe ia te la fo I leo. On what grounds? La le mafuanga. O le ale winga. Ia pe o mena lena mention mai le fionga le li parimia. Ale wali li wai al wai fai le tangi. Ma whao soi leo e fai tangi. Ia talo fai. O le wo nei leo vai. E fai le tangi whaasanga I le lato minsta. A awatu umaloa la wha maunga ma mea nei. Ma la keep uma. O la le tali e fai. La le tali. La le si pepelo. O le awhawhau I lunga o le si pepelo. A wasao ale sau fa mai watau na fatu e se atu. Ai se longa suile pa neta e sa mai. To am fai le ena fatu e se atu le fionga le li palmia. There's no need for the Prime Minister to apologize either to you, Leopold, or the two policemen. O le whanonoanga e whanonoa e de vai o tūranga mo o ia tātou tangata ma le o su e tangata whaingaruanga le la boss. Langa o la minsta. O minsta leo o su e leo. E le tōrua le. Wale ai se ava fata. Ua sasao atu I te tonu le tau whaaleanga ma le tūlanga le wai ai. Le whai e le tama lea upo o lea a. Lea la o e whai tūlanga nei whai le tangi ma abatu ai. Ia lea mo te ia wa whai le tangi e leo. A o malama li leo nei. Le mati la tila I lunga social media. Tu singa ia sa whai. So o lea le la whai tau iai. O ai le mafu ai. Le la pepelo le upo o le tam whai to cover him up. Wa pe o ia le na mafua. Ale la e mo ilo avele tangi ai sole. Na luo e fa so ta se luo lo ia po le tūlanga e o iai. Ia o le tūlanga foi le mawhanu le la ua ta pena le tatu malo ma le se misa fautuanga. I le tele o tau whaaleanga ma le a leo o tau tino e le li parimia. The only focus I'm heading to now o le atina e o le atina. Te whaisita. Sawa manino le fionga le li parimia tu le epa. Right now, o le social media le to yengi press conference. Ona o lea. Le mele o la sata ma fai le fionga le li parimia ina ia sosoani malosi a wale tato media Samoa. Ai panga lea. Ele o lea. Every time he tries to help, e o atu taitasi tai to olua, tai to tolu. Ai mau atu o lai oe
interview tula epa to ono ila to mili le whainga o fesili e le pe o fesili o mai e lu i mai ele fionga le li palimia ngata le tau mawhainga le tila le fionga le li palimia wale o e ave sao ia tala sao na batu le press conference a wa milo pio ane i uma e wa se le avenga o le tala a lea la wa fai e lo le fai onga le fionga le li palimia le toieni press conference o langa ia focus and his priority at the moment ia ati na ele atunu pui le atunu. And that's exactly what he's doing now. A faila o yaini mata upu la ngā mai i matanga luenga taitasi. Watu sa o lava ilana mean star. E anga matanga luenga malana CEO tali la tau wha lama le atunu. O le taimile nei e ave tasi lava lana wha amua i le tau mawhainga le atina le atunu. Ma le puipuinga o Samoa. Which is tula epa. O te taitonu fo i e te awai. Tō le pūlou i le suinga le wawhai le fionga le li palimia. A tanga i whale iai, wa le toi whai longi press conference, wa umal whaolo ata wa le sai ei, a le la wani ai mai nei, whau wange ai le tala lea, whau wange ai le live a le whai news, o so ai le live a le siu po o ngange mata la popoa, wa le ilonga mi mea la to te whaia. O le mea tā ua mo whanua, po le alawa le te leo mau live, nā leo o tātou vai puni, pise mea fia le tapipi le whaia whatupu ai lea live, o ta te ilo ta vai atu pe ua, whatupu la ia reto te lo tātou o lato. Ma le upu le ngata le nā tula epa, le ngata le nā. E le ai anisi mea o tala noaia, le fionga le li pale mia leo e whai. Tasi ale. Tau te fiu. Sa o lo sa noanga ale fionga ia le aki epika po ia matailinga. Ua pa ngā tau no. Na pa ngā le no la tau te fio nosi lava. Le toi tea le toi yango me le fionga le li parmi au tau. His only focus is to develop Samoa and to protect Samoa. Te pa i halo umanatu mo whanua le tā ua o le fitu se furu tausanga e te ritai ai ma mau ai e open fiti. O le tā ua o le mea lea. O le launga tasia oe wa e fitu se furu e te li whai ngā ruenga i lo o langa atua. Ma le fitu se furu o le tangata ua ngā kipiranu piwha. Nā sau sila i e le whai ngā le malo. Ua launga tasia umai a tangata pesa e whai ngā ruenga. Pe te li whai ngā ruenga. E a fia o le benefits lea. Le benefit e tā ua mātou ni Amerikana o tangata na whainga ruenga. E le maua i nei tui ngā benefits. Teilo i au tui New Zealand. E pe whao mātou New Zealand, o le benefit e a tangata whainga ruenga lau oi retirement le wa toi whao ngā mai a te oi. A o te whawhitai i tātou whainga malo. E le lava le tō whaasafua le manuia so si tangata anu. Pesa e whainga ruenga, pe te le whainga ruenga, o le manuia mo tangata lau tele a Samoa. Which is ese le ma ewo lea whamanuianga ua maua o tātou tangata. Lea, maua le lima se lau tā la. Which is le watala whaalua le masina. Lua se lau lima sfuru every fortnight. Ma toa i lava le whaasoa. Lava le whaasoa. A whapea o le tamama le tinao. Toa i lava le whaasoa. Whai ei mea tau mawha i la tau ne tangata mātutua, ai mai se mea whale e kalesia, mea whale lotu, mea whale le tumalo, lava le whasoa. Whaftai i whai ngā malo, tanga i whai tula epa, o se teimi mo mua le nei, ua whai e whai se benefiti, mo e o iai o la tau mana onga whapitoa. O i la tau olo i e mana onga whapitoa tino. Whawhetai. Le whai e si tanga. Ne foi mantuana amata o te se lau ia la wa ye for si tanga, which is fa faingo fie i e matua o ainga o lo lato tausia i lato e ni mana onga fa pito tino. Leua
Pe tasile si me fouda o wharongono tu e mo whanua. Tapa ia. O le whtau te ia nei le sisi ngā fuale na umatini. O le ua au mai e mo le mea le i tutongia o wataimia i la tung whaingaruanga te sisi o e whaingaruanga whasolato le sisi ngā fuale ma ta ua i le mea o le tau le peia ea le a. O le pisi me fouda ua ta ua ai mo tala whalongo o le ua au mai ia o te lea uo. Whaingaruanga le malo o le ua longo mai e le ito le maua lato o wataimi. Ai whapea atu le malo fto a maua pe a maua le pay off e po le hale ua ngalo ia tia u whainga o le system matatu atunu. Na e whafonga le vahangane. Tula epa o te whapea atu, te leta tonu. O te leta tonu iai. Langa e pau le matanga luenga lato te amaia le wha mauniango mea nei e amai i le PSC. Yeah. O le PSC lato te amaia. Se tau sa ili i Samoa, po le ale tal. Wala le iai se whamanianga mai PSC. There's no confirmation at all. Ale wo mai e mai. O tala hia sei mai lea ma lea. Se tato whafo. Se tam whai for reach out to Samoa. Po le ase tala sao. Ia na mai lor ta whatata nonga. But o te le te tonu me lewa a mai. Lewa a mai whapea. Le i tō ngieni o wataimi a lewa te tōni whaane whapea time off. Ia ngara. Nga. Ia, te whanua noa o whainga o whamtalanga. O whainga langa i Japio no whai atu mo whanua ese whaalongo tangata. O lesi nga na whaalongo a vanga loa. Ioi, a vanga iere ma whau. A rota ua latu ua lalo. E wha manino atu i latu. Aua le vavea vanga whaalongo. Aua le vavea vanga. How judgment. Ia. E mantua whai latu la epa. A whapea na iai tūlanga le lewa tau mai. Walengi o wataimi ala tōni wha time off. Yeah. A whai o se tūlanga lea na agree iai le PSC man whainga mano. And I'm pretty sure they will advise umale au whainga luenga. Yeah. Advise, pa whape o se fuafuanga na whai. E advise le au whainga luenga. E mana mia o tautu te ngā rurue. E ma whaina ABS time off. Which is, let's say senga. But like I said, pa wale me mai re whamanianga o le PSC, what was negotiated, what was arranged, what was agreed to. Mana, now I heard the cabinet appointed somebody, the new CEO for the NPF. Leo wa tofia iai le li e suafa ia le alali fa te ese ato. Suiti langa i kamaitai o le malu Christina Many. Celestina Meni Reti. E te tausi le fia le ali? O le sunga ia whato ese, le alani a saua. Ia, no tangata lava le to mai. Te leo na whai longa. Sanga lue whai mumua mtanga renga i Samoa. Na te ela ia whamawai. Aluelenga lue e o nā uhu ele sanga lue o tangata tomai whaloia ia na le tomai mele awa whaso tusi and all this. He's very smart, very good. So le lava lau tartea ngai ia le appointments mai. Yes. Yeah. O le tasi le I agree, mana ia le tofinga le wa iai e ui ina ua le maua le uso ia le malu Celestina Meni. Ia o te langona fo ia fo nisi tofinga e ngā mo ia. Ia. Aua mana ia fo i tura i meoreta mai ta i lona lana no fo i. Leo te vai turanga o Porkalame o tau nā le whape host te le ri o mawasa mana ia Winston Peters ia le peita i o le malo niwe. Ma le tai o le malo o Fiji ia matato na e tau ane ia i livanga. Ne ai, se lato fontanga wha malo. Malo, nio. Ona le lato e mai e lato la epa. I. Te whawhang mai e lato whaleanga le na whai. A whai o pale mio atunu uia. Oia, e a fio le fionga tato pale mia. E me le whai, tu ule o sa vale, ma le whai o tala tau whaleanga.
ai tau te lo le ano tonu o le whainga malanga. A whaila ni le fontanga na mo tai. E leise se sao na le fionga le li palemia e a fio mai ai. Ia, malo, mana ia. Tātou e poki mea i le refo le ale e tapipi le na umanena se. Matala noa masia uona i le tio ni asamo. Na whai mai atea, mai turepa. Mea umana tu te wa ai me ele se o i nei ai. E te tauna i ele sui o leo. Po se refo le se i e iei ma le sui o vanga fo i e wa ia me tau talonga tau tupe. O le tau o vanga na. Whai mai The atea. Gambling Act. Ia, masalo. Io, na, la tu i e wa ia mo talonga. E te tau wana i se sui o la tu. Ma se sui o leo. I te mi se i e ni lulu whapea. Mantua foi tu la epa ina wa se i le lulu o le sailinga le mio tonu. I. Sa iai sui malo. Ia, Sa ia. iai foi ia le fionga ia a foa. Ia foa futi. O ia lea o ia le na te taifono i le Gambling Act il me fai ia talonga tau tupe O le la tau na iai umala tau ia re taimi se iai. Ma te tau whana i ele mamalo le atunu la tau te wha maoni yanga se ino lurune. Ia ini mea, le wate i lau mai nga o ingoa ai le numela ai le opo ai tangata i e malo o awha i longa e maua no this. Ia, orina, awana whai me whala se ore mai e whainga luanga i le leitio Samu. E sao, ele na mai ma ua wha maonia, ele ai ni ngō tangata na manu maro. Ia. Ia aini lulu wha pena whai. Ai mai se o lulu o le no whalongo tu e tangata whai mai e maua lata waru se la wafe. Ia, pe mo i pele ai. E lo tūlanga le nā. It's not about your profit. It's about the honesty, integrity, o le se ino tau lulu. Ia wa ta ua le tūlanga le tauna i ni li malo. Ne iana lafo mai le mea te au, whapea mai. Ua whamalolo ni suyo malo sto o lua. Ona ua solia ni si o tūlafono. O loo lima ta ina ai i le whaatinoina o le ngaluenga. Ai mai se le puipuia leo whamtalanga o se whaalawe lea sa tupule. I le mangwhane i le pea lena so ai nai e se tāwale ia leo. Ia, maro. Whapela tō lua i la ua. Tō lua i la ua o whamalolo ina. Ona ua solia niso tu la fono. I le lima ta ina ia whamaumaunga pon whamtalanga wa tu i lunga. Ia. Tātou wawa iai ma tātou toe si kina toa iai. Ia, I tā ua fu i o. Me te vai atu no vai atu iai na e mai o se malu na soa tā valina. Ia. Ai titilo whala iai na watoi a mai le video. Obviously, it was aimed deliberately e so le li malo. Ia. Te pai kasi mea I le vaenga lea o le ale vaenga lea so tu ia u notia na mai. E si mtapu na ali su atu la mtapu le whamunu. Tele lopena e maa uotu la e pale whasalaunga a le tamā matua mai le awaa ia salā matua. Lena a mai manino la mai lunga whapea mai I le suafa salā le whao ngā so o le li leo kānata. Manino na au mai sa na e toi whao ngā ina le suafa le wa uma na whaisu e suenga. E le iloa po fete suli mai ai. E le iloa po ana whea na whai e so salā. O le tūlanga nā le iai. Ma whaapea mai fo I le tamalea.
ia oe lea e te whaatala noa ina ma Yeah. aua tau te whaalangi ma ia titilo la iai ua toa mi ai le mta upu le tupui i le foi tamaita foi le faia le pokalame whaeranga le mai Australia le mutu pua ale na iai nei ia le foi na tu le to o le fio anga tau tu malo ia le lawa mai manino foi le tama ia le tula ma mai manino foi le tama o le taimi ia te tu vai ai Samoa o le a o moria o le tula fono ia ele la titi a te sila fia oe ele o tari eina le li ia tu alalo ele o tele o toi whaalongo o tamaita ia in upo na talia whautuanga le matonu ma le meua tua toto a o le li o kanata o le hau te vato le whaangala peia ele e peia e ata e peia ula iai le hau te vato le ta whaingoa melingo prot sala mantua foi na mai mua te walu tau sanga ea po walu tau sanga taluai na mai mua foi le le whaasea a le ainga e awane toi whaanga ina le suafa le o pulotu ia a o le lawa a mai le whaasea ta mamatua le mai le au waa le wa mai manino la wa awane toi whaalangia e le ai o le wa umana whai esu enga e le lopo fete suli mai ai ainga tau sala ai le lo foi po ana fiena fai e sau nofo le swafa sala ia se vai e tau loa ona whautangia ma se tau whai ei se o lam tau muli ma whanua ia na tuatueli na ia o le criminal libel law ma le LTRA 2008 lea se lea sau tala te vavai i nei tulafono le toe au mai te tonu toe ina tule pa ele i toe whangaina Samoa ma le tulafono le LTRA 2008 e ono tapena i ai o i le tapena i le malo mo le lua vai tolu lea sau o tulanga na tula e pa o vaenga na o loo tapena i el whenga malo i le LTRA a the ese remove atoa le LTRA onga e leo se tula fono sa tauna iai me le matanga ma lea te manino o e tula epa manino a uma tātou uma sa tātou a mataina le SSIG le mafua angana tātou a mataina ai lea whaalapo putonga ina ia tātou te e le tula fono le nei ona e iai tua patatua maafa inga o whanua whaaleanga nuu i tula fono le LTRA. Sa lafi ai tula epa ai manatua foi o le fionga sa whapito o ia le sa min style ele MNRE at the time. She knows very well for i le tūlanga lea. E iai tua patatua. Ona e mawhaina na whaongaina po ai sa we lisi whanua lea. Once lo e seini atu le sa o le ainga. That's it. Wale o toi a lātou, wai lalo le malo. E mawhaila le malo, na wha matu atu whanua nei whaaleanga nuu. Whai ai lisi a pisinisi mai whafo. In other words, e mwhaina lātou mō kesi ina ai la whanua ni. Ale mwhaina tongi, o ai pa ui le mamafa. Talo whai mea sina si tātou atu nuu. Lea la o te tātou o ia, o se priority lea tātou whainga malo. Tula fono nei na whaatope lau na whai. Maua lor tato 2/3 ia whai ele mal whai unga e ave ese tula fono nei. O te tatono foi, wa tau e iei foi la tau tatono e siasi i tula fono whainga parota. Ona ele o malu pui e foi na tula fono. Mana ia, ona leo ta le mesiwile o lau o tamaitai. Pena vai monga, te lua tatu palota i toi. Lea se whanau i lofi na ngalo as a lady. E mawhai ona e tātarusanga ina i tu malo i toi iso latu suita maita.
Tula epa, o le moe mitinga le nā le iai le taimi le nei. A whaafonga mai vai maunga tolu. Whaafonga mai i le fionga i a tai Eliseu. Taimi le nei, sui le alawa, sa ili se tamaitai. Sa ili se tamaitai e tu lai mai le tau i tu malo. Whapena foi le tu malo i a whaleali li tas. Taimi le nei, sa ili mai se tofi le lei. A wale mauani tamali, a lo ia i tamali tina. Mai se tina ina ia sui le alafua. Ia, o le lei o le maua tina nei tu la epa. Goodbye Felicia ila ia le ala tawa sifo. Wa le aire se sifu paseni level 11 fatatan. Mane. Ia, fauna le mta upu manatu foi ua o ia tu ia ua te vana o ia ni mta puna e te fia sota ia. Ali umata por kalame ia o le aso tofi le tatu aso be ina i tangata ia nei womna i pa angata por kalame o sota i mai mo le aso fia mau se amanoa tatu te filo iai a le au te abatu manei mo le aso tofi fa mole tatu uma ia na tau fai se tatu aso muli ma la nei o i le fale o matou no foi i le pole Airbnb o lo matou o no foi la ua tenei ia tatu te vai ma fai sin tatu papa ki tau fa ma vai ma la ua a fai e malanga mai out of state ia fesota i mai tatu fo i o no foi nei io mai meet and greet me tatu felo i mala ua ia ele le ia langa e sala wa ai mai lungo o pengat fight line ia se tatu militino ma io tatu tatanie tatu tatano ia a o le toe malanga atu ila ua i le aso farele si la fia ia ile fono ta ua ale matu kalesia o lo usui e vika si la so farele petai ia o lea ua tu nisi mea tāua ia ona nisi fo me si datu tāua won paanga tatu po kalame ia le na fiso ta mai i le telefoni 5 tolu pitu o no lua le te fa pete loko wala mai le 5 tolu fitu o no lua fa tasi mo to ia na fiso ta mai nei le telefoni fa mo i o telefoni le na o to fo won paanga tamata ia mo fanua ia wala awane ia i le lana messenger ia wa fa pe le we nei ai statu io o muli mala o le po le so tofi ia a o le so farele ia to e tali wa toi i New Zealand ia o pleva no mo fa no po ia si mta pu e fita le fa tai tu le epa a watu le fa malulu na ia classmate ona o lena wala au mai nei sa malanga mai ia le uso ia Emmy Hunt fa pe malina fa longo o le maua le swafolo na li ia fa pe sina tu Samoa. These are my classmates mai la onga CCWS malanga mai Utah au le wo ta fa vale atu la lo Las Vegas ia fa malulu te au tole ia uso ele umalfa yaso le tua ia whaftai atu fo i le fionga ia Masoe Joe Smith, whapele uso ia Martha Smith. Ma nei tato maftanga wheloa i fifia, ia e ui ona ua pisi fo o lua i fufuanga whanau i talonga. Ia, bi ia le tua wa maua le taimin sa tato wheloa iai. Le uman whai aso le tua. Te fo i towa ia tu fo i wato e sau, ia ale nā, ia moli atu fo i whaftai tu le epa i pa anga li tio. Pe a whai wa iai le tō whai lau fionga mai se la tō ia tālo sia tātou wheloa i le alofa maleanga leo le tua i le pōla stofi. Ia mo i la tō o paanga i New Zealand tātou Asia ia peo na whai atu o leo tēnei Amerika se o taunu o atu ia na toi whatulanga la i o tō oka tō Asia. Ia lo whafonga anga Samoa. O le nā ua umana ma whaasoa ma ilo nisi o mata upu mea lo tutupu mai sio tātou atunu. Ma le manuia le whaasanga i le fionga le i pāle mia man whainga malo. Ia le nā se ngangana wasala i o te tatonu le sapa ia nei o le atua i nei le malo tele meleke ia
tātou uma whale, tātou le whale o le tua. Ia, whaafonga a Samoa o le nā, tātou toi wheloa i se aso mua. Ia, toi fua ma ia manuia. Ia, ma lo whaatai ma whanua ia o te manatu o le aunga whule au te ore tā tanoanga ni a whiawhia wha manino wha malamama ia lo tātou atinu. Ia, ai ua tā o kalamere ni a whiawhi. Ai, whātou whama ia ona o whaiwina leo tā po kalamere. Ia, soifua ma ia manuia. Soifua. Ia, o le nā, Samoa, o le atoanga le nā o le tautua o le nei aso. Ia, iui ona o le aso sā le aso. Eo, whamani atu la sā, whamani atu lana au whainga ruenga, ia, sā whiangai male tāla ia o le upu o le atua, ia o le nei aso, ia, whapea fo i wōma paanga le tātou por kalame, ia, e whatal whatu, ia, e whamawai atu, ia le tātou tautua mana unanga le nei a whiawhi, ia, ti o tātou tui whilo i fui tai au, pe a tala whiangai, ia, mō le taimi tai au, ai ale ai fo ia tatu filo i le asolua ia i le temi masani ai mo nei lava temi ma nei lao ia e moli tele atu lo fa angor tatu por kalame i tatu finga malo i ta i le malo le tamao le tunu na fionga le au fa le au mamandu le malo ma na masiof fionga le li pa le mia le ta i o le tunu. Tuna o e whaamanino i a siau fo i o le tamā o le atunu, le whionga o le malo, le toi ina matua, i o whai wā whaau, i ai lo tātou male ta i o le atunu. Oi, le whionga i le li pānia. Manuia tele o tō whaiwa, le kāpeneta, minsta langolango, tō wharitua, o whaipule uma, e au whiai mali tua ngai, tai ma sui tai. Ia, ma uto uma o lo taitaina o le malo o Samoa. Manuia tele o tō whaiva. Ioi, o tō wae e lafo i ai le lei maleanga. O a matu tala e watu le inisi, i oi a matu o iai. Oi a whai iai a matu tala. Oi a whai iai a matu whautuanga. Ia, foi le whai ta talo i le atua. Au ino tatu whaftai, tatu whato e se maame o tatu mana o ai au matu suru iai. O ai au matu o iai, na oe le atua tasi, e toa tasi. E tasi pe le atua, matu te suru whai iai. Pena fui sa matu tala. Ia te utou o taitai o le atunu, o ai a whai iai a matu whai tionga. E lafo ia te utou le lei maleanga. O le wha moe mau o dunga. I autou anga le lei i le atunu. I autou alo lofa i le atunu. Ioe. Ia atuna ngate temi o nei toi ina. Ioe whapeli lava le soifua o ina. Toi ina nana latu ta i le atunu i le lofa moni. Temi le nei. O toi tau toi au ngani atu le atunu. Ia te autou o lo tu le foi. Ia moni lo tau alo lofa i le atunu. Manuia tele o tō whaiva, manuia o tō hainga, ia, ma me o tō vai ai, e kālesia o lo tō tāpuai, ia, i le atua, ia o tātou umalawa le nā. O lau tō ona masani tu le epa whaaftaili o sua, o te whaato whaatu Samoa, soifua, ia manuia.